Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Ular sog'liq o'rinlari islamni qo'riqda davom etamiz. Suhayb radhiyallohu anhudan keltirilgan hadisda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday bir qissani so'zladi. Sizga qadar yashagan kishilar orasida bor edi bir shunday podsho dedi. Ham onun var bir de sehrchisi. Kunlar bir kuni sehrchi portaydi, ham shu podsho yoniga keldi, ham aytdi, durustlikdan portaydi, men so'raydim, menga boshqa kishi asirlarlik yashashini keltirgizdi. Ham shu podshoga bir kishigina yosh yigitni keltirdilar, ham yigit qo'lda edi, ham u nashr sehrchiga borib, sehrchidan darslar ola boshladi. Anın yolunda bir monah bu vaqtda endi monahlar bir Allohga ibodat qilib yashaganlar, ham ilahiy din bo'lgan yo'lda shu bir monah tushirdi. Ham shu yigit shu monahga to'xtab, so'zlari qildi, ham uning Allohga to'xtab to'g'ri so'zlagan so'zlari bu yigitni ajablantirdi. Shundan endi u shu qirda so'rab vaqtini sehrchiga sumarib borar edi. Ham sehrchi buni suvga turgan bo'ldi. Shu bir vaqt yigit endi shu halni so'zladi shu monahga, ham tegsa aytdi, agar da seni sehrchi aytgan bo'lsa, suvga turgan bo'lsa, sen aytdi, meni ahllarim ya'ni oilam meni tutqarladi deb, agar da endi seni suvga boshlasalar, aytirsan meni sehrchi tutqarladi deb. Ham shu halda bola berdi, shu yigit ikki orada yurdi. Kunlardan bir kunlar zo'r bir hayvon yo'lni yopdi, ham kishilar shu hayvondan qo'rqib yerlarga boshladilar bilan. Shu kunni yigit tosh olib qo'lidan hamda aytdi: "Allohumma in kana amru rahibi ahabba ilayka min amri sahiri faqul hadhihi dabbata hatta yamdan nas." Ey Alloh, ey Rabbim, agarda shu monahning ishi, shu yani bir Alloh taologa ibodat qilib yashagan musulmonning ishi sena suyukliroq ekan, shu tosh bilan shu hayvonni o'tir, hatto kishilar yeri boshlasinlar. Ham shunday deb shu duo qilib, u bo'lmaydi tosh bilan, shu tosh bilan shu hayvonlar o'tir, ham Alloh taolo shu hayvonni o'tiradi. Ham endi nima monah endi uchrashgach aytdi: "Ey o'g'lim, ey o'shaq, bugun sendan yaxshiroq Alloh taolo qarshida seni fazilating, seni ustunligingdan zo'rroq" dedi. Ham nima uchun kelishdi shu xabar, sen zo'r hayvonni ko'targansan ekan deb, sen albatta de hozir de sinolarsan dedi. Alloh taolo seni senga Alloh taolo turli fitnalar, turli sinovlar chiqarib, nigina bo'lsa da menga ko'rsatmadi. Ya'ni mening to'g'rida bir kishiga aytma, ham endi mening o'rnimni ko'rsatmaydi. Ham shu yigit Alloh taolo ana shunday mumkinlik beradi, endi so'qir bo'lgan kishilarni, prokazali kishilarni tirilta boshlaydi, ham endi boshqa kelgan shirk kishilarni Alloh taoloning rahmati bilan tirilta boshlaydi. Shu xabarni podshoning vaziri kengashchisi eshitdi, ham o'zi so'ragan bo'lar, shu yigit yanına bir mol kelib aytdi: "Ey yigit, menga erishdi shu xabar, agar da sen meni tirilsang, men senga shu mollarning butun beraman" dedi. Ham da yigit aytdi: "Rasululloh men tirildim, borib Alloh taologa tiriladi. Agar da sen iymon keltirsang, men sening uchun duo qilaman" dedi. Ham da shu podshoning kengashchisi Alloh taologa iymon keltirdi, Alloh taologa ishonadi, ham yigit shuning uchun duo qildi. Hem de Allah Teala o'zining rahmati bilan bu kishisining bo'lganligida endi bu podsho yonidan qochgach, podsho ko'ra uning ko'zi ko'ra boshlagan hamida kim senga de ko'z ko'ruvini qaytardisan dedi. Menga de mening Robbim uni kelib yanadan qaytardi, mening Robbim yanadan shifolantirdi dedi. Hamda agar podsho o'zi qadar zolim bo'laydi, bir takabbur kishi bilan aytadi: "Sening dinidan boshqa Rabbim bormi" dedi. Ham endi bu kengashchisi javob berdi: "Rabbim ham sening Rabbing Alloh taolo" dedi. Ham endi
яшьлек тапкырга алалар. Аны да жазалый башкалар ул инде мәҗбүр була, шаманахның кайда яшәгәнен, кайда булганын күрсәтергә мәҗбүр була. Һәм инде патша әйтә, монахка әгәр дә син динеңнән voz kechmasang, мин сине үтерәчәкмен ди. Һәм инде шуңа да карамастан, шушы мөселман инде диненә тугрып ала, һәм инде патшаның әмере буенча аның башына эшкә китереп куялар, баш өстенә, һәм инде аны кисәләр, киреләй. Һәм аның ике ягы кисекләре, ике ягысы ике якка килеп төшә. Шуннан соң шушы хәл патша киңәшчесе белән кабатлана, ләкин ул да инде диннән voz kechмый, диннән кайтмый, аны да киреләй нашы икегә кисәләр, һәм аның ике ягысы ике якка килеп төшә. Шуннан соң егеткә, яшь егеткә дә мөрәҗәгать итә, диненнән voz kechdi, ләкин теге егет инде баш тарта. Шуннан соң патша үзенең җүндиләре, ягъни армиясыннан булган бер кешегә шушы егетнең кулына бирә, һәм инде әйтә, "Изһабу бихи иля җабалин, кәза ва кәза, фас'аду бихи аль-җабала, фаиза балагтум бирватаху, фаин раҗъу ан дinihi ва илля фатрахух." Барчасы шул тауга менегез аның иң биек җиренә, һәм әгәр дә шунда менгәч яки егет диненнән voz kechә, яки инде voz kechмәгән чакта сез аны тәҗрибәгез ди, ягъни үтәргә бирәләр. Шуннан соң инде бу егет инде билгеләр белеп тора, шушы аны үтәргә җыйганнар, һәм инде аны нашы патшаның гаскәре алып китә. Иң зур тауның иң зур биек җиренә менгәч тә егет дуа кыла Аллаһ Тәгаләгә: "Эй Раббым, Аллаһумма кфинихим бима шитта." Эй Раббым, ничек телисең мине шулай тотындыр ди. Һәм инде шуннан соң тау хәрәкәткә килде ди, һәм шушы кешеләр бөтенесе тау өстеннән куелып киләләр. Шуннан соң егет озак та үтми, янә патшага әйләнеп кайта, патшага барамый, патшага әйләнеп кайта, һәм инде патша сорый: "Кая минем дусларым, ягъни кая минем җүндиләрем?" ди. Инде егет әйтә: "Мине дә алардан Аллаһ Тәгалә кушылдырды" ди. Шуннан соң янәдән патша шушы армиясына бирә, бер төркем кешегә әйтә: "Карапка утырыгыз, һәм диңгезнең иң тирән урынына керегез. Әгәр дә ул диннән voz kechсә, аны исән калдырыгыз, әгәр дә voz kechмәсә, инде аны суга ыргытыгыз, батып үлсен" ди. Шулай ук эшлиләр, диңгез уртасына кергәч, егет янәдән дуа кыла: "Эй Раббым, мине безнең теләгәнчә болардан котылдыр" ди. Һәм инде көймә бата, бөтенесе батып үләләр, шушы дингә Аллаһ Тәгаләгә ышанган бәндәләр, инде шушы егет исән-имин Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән шушы патша янына кайта. Шуннан соң патша инде сорый: "Нәрсә булды минем гаскәрләр белән?" дип егет җавап бирә: "Мине Аллаһтан Аллаһ Тәгалә үзенең рәхмәте белән котылдырды" ди. Һәм әйтә патшага мөрәҗәгать итеп: "Иннәка ласта биқадири хәтта таф'ала ма амрука бихи." Дөреслекдә мин сиңа әмер иткән әйберне эшләмәй торып, син мине үтерә алмассың, бер ничек тә ди. Һәм инде патша сорый: "Нәрсә соң ул?" ди. Кызыксынып китә, әйтә: "Миңа өйрәт тә, мин сине үтермим" ди. Һәм егет әйтә: "Син бөтен кешеләрне бер ачык үзәнлеккә җыйды. Хәтта алар күреп торсыннар" ди. Һәм мине дә берәр баганага бәйләп куерсың, һәм инде минем укларымны алырсың, һәм дуа кылып әйтерсең, кычкыр, хәтта бөтен кешеләр ишетсен өчен ди. Бисмиллахи раббил уламин ди. Ягъни шушы егетнең Раббысы булган Аллаһ Тәгаләнең исеме белән дип, укны миңа ыргыт ди. Гат ди. Шул очракларда син мине үтерсең ди. Һәм инде кешеләрне патша җыя, шушы нәкъ шулай егет әйткәнчә аны биләп куялар калмы баганасына, һәм инде Аллаһ Тәгаләнең сүзләрен әйтеп, ягъни бисмиллахи раббил улам дип, шушы патша угын ата, егетнең инде ул шигәсенә барып тия, һәм егет шунда инде җан бирә. Һәм шушы минутта, шушы хәлне күргән бөтен кешеләр
birden bulup İslam dini kabul eder. Hem de başarı ayetiler nesin korkan bir turmuşka açtı değil. Yani sen korkaydın, bütün kişi iman getirdi, bu turmuşka açtı sen göz karşıladı. Hem başka bunun kadar toprak bağladı, bu emir itti kişilerine zor bir şukurlar, şukurda utandırırlar, hem de dinden faydalan her bir kişinin diriliş şukurda harcatırlar koştu. Hem kişiler dinlerden vazgeçmediler, Allah'ın adadırlar, şundan şirat bir yaşkine hatınlar gelip çıktı. Bu yaş hatının kişilerine kürek bolası var idi. Hem indi hatın şuşu yar kırığına gelip basa, hem indi tutalım kalır, ikilenip kalır. Şu bolasını kızlanıp yalnız abi yaşayına başladan indi tirileyin anlamda kutası kiresi girmeyin. İkilenip kalır. Şunda şuşu kürek bolası tilge ile ya ummahu sbiri fe inneki alel haq. Ey emniyet, sen sabır et, dürüstlüktesin, muhabbettedir. Hem de aradan aşağıdır, tirileyin, arıttalar. Hem de şuşulara kuşabanların bir hal, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bitinde en birinci dinle davet kıla başlamış. Dinne vadi kişiler kabul ettiler idi. Abdullah ibn Mas'ud misal şunu götürüşürler dinle hatta ibn Arraq o Timirşiqla Bilal radıyallahu anhu. Naşır bir vakit hatta anı bir patı cazalılar, anın zimleri hoca hatını timirine kızdırıp, kızgan timir bilen anın başına sala basa. İkinci bir vakitte naşır uşak yağlar, hamiden uşakta anı kirli yatırırlar, hamid oturalmasın için bir kişi anı küragine basıp durar. Hem naşırda cazalarla düzenleyişe haber ile Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına hem Allah elçisi sallallahu aleyhi ve sellem bu vakitte Karba'nın kırında şalkan yapıp duraydı, hem de baş aslında uzun bulaşını koyup yapıp duraydı. Hem de hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e müracaat edildi. Ey Allah elçisi sallallahu aleyhi ve sellem bizden üçün dua kılsan şey, bizden tutulursan şey idi, tezrek bizge Allah Teala'nın yerden gelsin idi. Hem de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu mezgillerden durup dura, hem de onun yüzü kızara, başından kanıtayda sizge kadar olan kişilerini de jirge konup koyup, başına pişkip koyup ikilige, kiseler iletirler. Alar onun şu ihtiyatları yartısı ihtiyata kilip şeydi, lakin bu emirler alarını dinden vazgeçtirmeydi. Şolay kişilerde de tiriley timir taraklar ve arılarıydı. Bu taraklardan aların itlerinden, süyeklerinden itleri ayrılaydı. Bu da aların dinlerini vazgeçtirmeydi. Lakin elbette de Allah Teala şu şekilde tamam kılacak, Allah Teala yerlerini bilecek, lakin siz koşup diye. Hem de şu haber durumda da bir sözüme edip tezkiler, bunlar İbn-i Hattab vaktinde bu indi kirer, müminlerin emiri yanında hem de bunlar ede ey Hattab diye seni de ilk ağır cezalı nerse burada diye. Hem Hattab ede mine diye bu indi arkasını giderip gösterdi, onun arkasında bir tercihler kalmandı, arka kullandı arkası. Şundan sonra ede mine diye şulaydı uşak yaptılar, hem de andan yaptırdılar. Şundan müşrikler ve kugirayına bastılar, min basanması düşündü. Hem benim tenim Güneş şu uşaklı soğuttu, eminim tenimden aktan benim baylarım diye, erip şu uşaklı söndürdü diye. Hem de güneş uşundu, kişiler, birinciler, Allah indi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in mutlu bir yerlenşeleri bulalar, şu kişiler dünyalık kurmayan yaxşı bir sivilizasiyanı düzeyler, hem de Allah Teala'nın rahmetine erişerler, hem Allah Teala'ydı. Allah yolunda siz de kişilik yaşayanlardan en yaxşı ümmet buldunuz deyip. Allah Rabbimiz kardeşlerimize de mutlu iman, tevfik, hidayet, istikamet versin, sağlık verseydi. Hem de bizge biz Türklere anlaşılık sınavlarını yüklemesin dedi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve Rasulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.